Abakuriye inama z'abepiskopi mu Rwanda n'u Burundi bari bamaze iminsi ibiri baganirira ikibungo mu Rwanda, ababunguranye ibitekerezo ku ngingo zitandukanye zirimo n'ikibazo cyugarije politiki y'u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo binagaragara no mu itangazo rirerire rikubiyemo imyanzuro itandukanye ku ngingo baganiriyeho. Muri iryo tangazo umwanzuro wa 10, wa 11 n'uwa 12 niyigaruka ku bibazo bya politiki y'akarere. Uwa 12 uvuga ku mibanire y'u Rwanda n'u Burundi. Inyandiko y'umwanzuro twashyize mu ijwi ivuga ko abepiskopi bari mu ihuriro rya Akorebu bahangayikishijwe nuko umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ufunze. Icyakora bishimiye ko hakomeje ibiganiro bigamije kubyutsa umubano w'ibihugu byacu. Kubw'ibyo barasaba abayobozi mu nzego za politiki gushyira imbere inzira y'amahoro na diplomasi mu gukemura ibibazo kugira ngo bifashe urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa na serivisi. Ubwo busabe bwo bahagarariye Kiliziya Gatolika mu Rwanda n'u Burundi, Karidinali Antoine Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yavuze ko ubwo busabe bushingiye kuri iyi ngingo. Nk'abakristo kandi n'abanyarwanda n'abarundi dusanzwe turi abavandimwe, hagati y'abantu nta kibazo bafitanye. Ariyo mpamvu dusaba ngo imipaka ibe yafungurwa, abantu bashobore gusabana, guhahirana no gusurana, kugira ngo inzitizi zihari haba ibiganiro bituma hashobora gufungurwa, kuko bibangamira byinshi mu bikorwa byacu ndetse no mu buzima busanzwe, kuko turi abavandimwe, turi abana b'Imana. Abanyarwanda n'abarundi ku buryo bw'umwihariko bafite n'ururimi tuvuga ruraduhuza. Mu mvugo nziza y'abakurambere bacu baravuga ngo nta munyarwanda udafite umurundi. Bitugaragariza ubumwe n'ubuvandimwe buhari. Ibyo ni nako bimeze ku ruhande rw'u Burundi, nabo bavuga ko ibibanire y'ibihugu byombi muri iki gihe igira ingaruka ku mikorere yabo. Gusa bagaragaza ko izindi nzego zigomba gukomerezaho ubushobozi bwabo burangirira. Musenyeri Bonaventure Nahimana, Arikiepiskopi wa Gitega, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Burundi, ibi yabivugiye mu Rwanda. Icyo twashitse ko kandi twamadushigikiye nuko abarundi n'abanyarwanda turi abavukanyi, turababanyi, turabazimya muriro kuva na kera. Harabaye n'iyi yugagwa y'imipaka ribaye ubwa kabiri, ariko naho nyene ntivyavuye ngo biduce intege twebwe abungeri kugira ngo twerekane umwizero dufise, kandi twerekane ko hagati ya twebwe abakristo atangwane ziriho. Twebwe icyo dushira imbere ari uwo mubano mwiza, ari uko tuguma dusangira n'ibikorwa. Ivyo rero bicamwo bigorana bivuye ku mvo nyinshi, hari ivyo twebwe tutashoboye, tudafitiye ubushobozi. Nubwo aba bakozi b'Imana basaba abanyepolitike gukoresha ububasha bafite mu gukemura iki kibazo, Rosine Girene Gatoni, uvugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aherutse kuvuga ikintu kimwe gishobora gutuma bashyira mu bikorwa iki cyifuzo cy'abakozi b'Imana. Murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba Retabara, umugwi ari wo wagaragaje gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu kiyushikanye mu Burundi, nyene icubahiro amaze kubivuga inshiro nyinshi, mu biganiro byinshi twamaze kubishikiriza. Nuno munsi nyene bo bashikiriza umupaka woca wugurwa ubwo nyene. Umupaka uzokugururwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugagwa. Rero mu gihe Rwanda guba rusavye ibiganiro, leta y'u Burundi iriteguye, yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana. Urundi rero buriteguye. Kuri iyi ngingo u Rwanda ruherutse kugaragaza ko rufite ubushake bwo gushyira iherezo kuri iki kibazo. Icyakora ngo ibihugu byombi ntibirumvikana uburyo byakorwamo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ushinzwe akarere, General Richard James Kabarebe, yabibwiye umunyamakuru mu mpera z'umwaka ushize. For holding the co-plotters, where would we put them? We have them. We could hand them over to Burundi, they know. Icyo kuba ducumbikiye abateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi turabafite. None twari kubashyira he? Uburundi burabizi ko twashoboraga kubohereza.
twabiganiriyeho tunavuga no ku buryo twabatanga, ariko ntushobora gutanga abantu utarizera ko igishobora kubaho kitazahinduka intwaro yo kukurwanya. Igihe twabona undi muntu ubishingira twabatanga, kuko ni ikintu cyoroshye kandi twarabyumvikanye. Ubu ndatekereza ko Uburundi aribwo bushobora kugaragaza ibyo dusaba, icyo gihe twahita tubatanga. Okay, these are the guarantors and then we can hand over the people. Kuri iyo ngingo ibihugu byombi bimaze igihe bitavuga rumwe ku mpamvu aba bantu bacumbikiwe mu Rwanda. Uburundi bwo buvuga ko bukeneye ko boherezwa mu isura y'abakekwaho ibyaha bikomeye, ariko u Rwanda rwo rukavuga ko rubacumbikiye nk'impunzi. Icyakora ibihugu byombi bigaragaza ko byifuza gukemura ikibazo mu nzira y'ibiganiro, ndetse uruhande rumwe ruvuga ko ibyo biganiro bihari, ariko urundi rukabihakana. Nubwo bimeze bityo, gushyira iherezo kuri iki kibazo kimaze imyaka 10 hagati y'ibihugu byombi bishobora kugorana mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarabonerwa umuti.